ibi bihugu bikize byo hanze byirirwa bivuga ubusa. Erega narababwiye iyo bari aho batinyisha abantu bakazana ibintu human rights bakazana ngo barashaka gutera ubwoba ngo Kagame navuga ngo bazamujyana, uzanjyana hese wowe? wamvana he ko nzaba bagatangira sanctions James Kabarebe sanctions officers sanctions for what? You are just foolish, absolutely foolish. Anybody dares ugatangira wahuye ugatanga lessons. Si little boy, little girl, nuko bava mu Europe cyangwa America cyangwa Canada, uratanga lessons. What lessons? What lessons does anybody have to give to me about my life, about my country, about my people? That is absolute stupidity. We cannot be driven on that basis. Bishoboka bite kuvuga ngo ibyo tuvuga buri munsi bijyanye n'umutekano w'iki gihugu cyacu biragenda bigahinduka amabuye y'agaciro, biragenda bigahinduka ku Rwanda rukoresha ibyo rukora bigera ku mipaka yacu na Kongo cyane cyane n'abandi baturanye, ariko bamwe bigize gukinisha ibyo by'intera hamwe nabo, kandi rwose n'uyu munsi babimenye na kiriya gihe barabimenye, tuzahangana nabo. nuko abaturega ko dukoresha ibyo dukora kurinda abanyarwanda, kurinda igihugu cyacu, ko ari amabuye y'agaciro, nibo biba amabuye y'agaciro muri Kongo. Leta zunze ubumwe za Amerika zafatiye ibihano ingabo z'u Rwanda RDF n'abasirikari bakuru 4 bo mu rwego rwa generali kubera ubufasha bikorwa bitaziguye ku mutwe w'inyeshyamba wa M23 urwanya ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amerika ivuga ko ubwo bufasha burenga ku masezerano y'amahoro u Rwanda na Kongo bashyizeho umukono i Washington DC ku itariki ya 4 Ukuboza mu 2025 hagati ya Perezida w'u Rwanda Paul Kagame na Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi. Aho abo basirikari bafatiwe ibihano hakaba harimo umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda General Mubarak Muganga, umugaba w'ingabo zirwanira ku butaka General Major Vincent Nyakarundi, Major General Rukika Rusisi ukuriye division ya 5 wahoze ari umukuru w'umutwe w'ingabo zikora ibikorwa byihariye cyangwa se Special Operation Force cyangwa se SOF mu magambo y'impine. Brigadier General Stanislas Gashugi, uyu nguyu akaba ari umukuru w'umutwe w'ingabo zihariye. Abo ngabo akaba ari bo basirikari bafatiwe ibihano na Leta zunze ubumwe za Amerika. Leta y'u Rwanda ivuga ko ibabajwe n'ibi bihano bya Amerika byibasira uruhande rumwe gusa birurenganya. Leta ya Kongo yashimye ibi bihano ivuga ko ari ikimenyetso gikomeye mu gushyigikira ibahirizwa ry'ubusugire bw'ubutaka bwa Kongo. Nibyo bihano bya mbere bikomeye bya Amerika kuri RDF no kubo hejuru cyane mu ngabo z'u Rwanda kuva intambara iyo mu burasirazuba bwa Kongo hagati ya M23 n'ingabo za Kongo na FARDC yongeye kubura mu myaka hafi 5 ishize. Mu 2023
no mu 2025 Amerika yafatiye ibihano generali uri mu kiruhuko cy'izabukuru James Kabarebe hamwe na Brigadier General Andrew Nyamvumba w'ingabo za RDF. Imitungo yose iri muri Amerika n'inyungu zose zo mu mitungo byafatiwe ibihano byahagaritswe ndetse n'ibigo byose bafite mu buryo buziguye cyangwa butaziguye ku giti cyabo cyangwa muri rusange bafitemo umutungo wa 50% cyangwa urenga umwe cyangwa abafatiwe ibihano byahagaritswe nk'uko itangazo ryo kuwa kabiri rya Minisiteri y'Imari ya Amerika ibivuga. No gutangaza ibyo bihano, Minisitiri w'Imari wa Amerika Scott Bessent yavuze ko Perezida Donald Trump ni perezida w'amahoro kandi Minisiteri y'Imari izakoresha ibikoresho byose ifite mu gutuma impande zasinye amasezerano ya Washington zubahiriza ibyo ziyemeje. Yagize ati twiteze gucyurwa kw'aka kanya kw'ingabo z'u Rwanda, intwaro n'ibikoresho. Amerika ivuga ko igihe cyose bidatangiwe uruhushya n'ibiro byayo bigenzura imitungo yo mu mahanga OFAC muri rusange ubucuruzi bwose bubujijwe hagati y'Abanyamerika n'abafatiwe ibihano n'ubucuruzi bwo muri Amerika cyangwa bunyura muri Amerika burimo imitungo cyangwa inyungu z'abafatiwe ibihano. Yongeyeho ko uwabirengaho azabihanirwa. Ese ni ukubera iki RDF n'abajenerali bane bahanwe na Amerika ivuga ko nk'umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda General Muganga yagize uruhare rukomeye mu gutegura ibikorwa operations no kuyobora ingabo z'u Rwanda mu burasirazuba bwa Kongo. Major General Nyakarundi akaba yahanwe nk'umukuru w'ingabo zirwanira ku butaka. Amerika ivuga ko zakoze ibikorwa bya gisirikari byo gushyigikira M23. Amerika yafatiye ibihano Major General Karusisi nk'uwahoze ari umukuru w'umutwe w'ingabo zikora ibikorwa byihariye, akaba ariwe nk'uko Amerika ibivuga bagenzuraga ibikorwa bya gisirikare byo gushyigikira M23. Brigadier General Gashuge we akaba yahanwe nk'uwasimbuye Major General Karusisi kuri uwo mwanya. Gufatira ibihano RDF, Amerika ivuga ko ingabo z'u Rwanda zahaye ubufasha bw'imikorere butaziguye umutwe wa M23 n'abakorana nawo ndetse zinjiza mu ntambara mu burasirazuba bwa Kongo ibikoresho bikataje bya gisirikari nk'indege nto z'intambara zitajyamo abapilote cyangwa se drone n'ubwirinzi ubwo mu kirere. Amerika ivuga ko ubu abasirikari ba RDF babarirwa mu bihumbi bakorera mu burasirazuba bwa Kongo aho barwana ku ruhande rwa M23 kandi bakayifasha mu kugenzura ubutaka. Amerika ivuga ko RDF inaha imyitozo abarwanyi ba M23 mu bigo bya gisirikare bya RDF ndetse ko RDF ifasha M23 mu bikorwa byo kwinjiza abarwanyi bashya harimo n'abava mu mpunzi. Washington ivuga ko M23 ifashijwe na RDF yakoze ubwicanyi butemewe n'amategeko, ita abantu muri yombi bazira ubusa, inakora iyicarubozo. Ntacyo M23 yahise itangaza kuri ibi birego, ariko mu gihe cyashize M23 yahakanye ibirego nk'ibyo. Kugeza ubu ngubu M23 igenzura ibice byinshi byo mu burasirazuba bwa Kongo mu ntara ya Kivu ya ruguru na Kivu y'epfo birimo n'umujyi wa Goma ndetse n'uwa Bukavu. Nk'ingurane y'ubufasha, Amerika ivuga ko u Rwanda ruha M23, Amerika ivuga ko byatumye rugera ku turere dukungahaye ku mabuye y'agaciro two mu burasirazuba bwa Kongo, ibyo bigatuma haboneka amafaranga yo gufasha inyeshyamba za M23. Amerika ivuga ko ubufasha bukomeje RDF iha M23 buteje ibyago byo gutuma intambara ifatira intera igahindura intambara yagutse ikaba yahinduka intambara yagutse y'akarere. Ese u Rwanda rwo rwaba ruvuga iki kuri ibi bihano rwafatiwe? U Rwanda rwamaganye ibi bihano bya Amerika ruvuga ko birurenganya. Itangazo ry'ibiro by'umuvugizi wa leta y'u Rwanda rigira riti ibihano byatanzwe uyu munsi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika byibasira uruhande rumwe gusa rwo muri gahunda y'amahoro, birurenganya kandi bisobanura ibintu uko bitari ndetse bikagoreka uko ibintu bimeze mu ntambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
ibitero bihozaho kandi bitarobanura bya drone hamwe n'ibitero byo ku butaka bigize ihonyora rigaragara ry'amasezerano y'agahenge bikozwe na Kongo ndetse bikomeje gutwara ubuzima bwa benshi. Kurinda igihugu cyacu ni ikirango cy'icyubahiro kandi ingabo z'u Rwanda zibikorana ishema ryinshi. Leta y'u Rwanda ivuga ko nubwo leta ya Kongo yari yiyemeje mu masezerano ya Washington kureka gufasha umutwe w'inyeshyamba wa FDLR urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda ukorera mu burasirazuba bwa Kongo hamwe n'ihuriro ry'imitwe yitwa Wazalendo irwana ku ruhande rwa FARDC ifatanyije n'abacancuro bo mu mahanga, nta ntambwe n'imwe yateye mu kubikora. Itangazo rigira riti u Rwanda rwiyemeje byuzuye gucyura ingabo zarwo bigakorerwa rimwe nuko Kongo ishyira mu bikorwa inshingano zayo. Kongo yo yaba yavuze iki kuri ibi bihano? Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yashimye ibihano Minisiteri y'Imari ya Amerika yafatiye RDF n'abajenerali bane. Itangazo rya Minisiteri y'Itangazamakuru ya Kongo rigira riti izi ngamba ni ikimenyetso gikomeye mu gushyigikira iyubahirizwa ry'ubusugire bw'ubutaka bwa Kongo, ubutabera hamwe n'ishyirwa mu bikorwa rya nyaryo ry'ibyiyemejwe mu masezerano ya Washington. Izi ngamba zemeza ukuntu ari ngombwa ko ibyiyemejwe mu rwego rwa diplomasi bijyana n'uko ibikorwa bimeze ku rugamba. Leta iributsa ko umutekano urambye mu burasirazuba bw'igihugu no mu karere k'ibiyaga bigari unyura mu guhagarika ubufasha bwose ku mitwe yitwaje intwaro. Iyubahirizwa ritajenjeka ry'ubusugire bw'ibihugu hamwe n'ikurikizwa ry'amahame yo mu mategeko mpuzamahanga. Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yashimiye Amerika ku ruhare rwayo ruhoraho, umurava n'ubuyobozi bwayo mu bikorwa bigamije kugarura amahoro muri Kongo no mu karere k'ibiyaga bigari. Kinshasa yashishikarije Washington gukomerezaho ndetse ivuga ko ishishikajwe no gukomeza gukorana n'abafatanyabikorwa bo mu karere n'ahandi mu mahanga kugira ngo amahoro yuzuye, umutekano n'ubutegetsi bwa leta busubizweho ku butaka bwose bw'igihugu. Amerika ivuga ko ishyigikiye cyane amahoro n'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo no mu karere. Intambara mu burasirazuba bwa Kongo yongeye kwaduka kuva mu mpera y'umwaka wa 2021 nubwo imaze imyaka hafi 30 ihagarara ikongera ikubura. Mu ijambo yagejeje ku gihugu mu cyumweru gishize, Perezida Donald Trump yongeye kuvuga ko mu mezi 10 ya mbere n'ubutegetsi bwe mu mwaka ushize yarangije intambara 8 ku isi zirimo intambara hagati ya Kongo ndetse no Rwanda. Uko byifashe, iyi ngiyi iracyari Rwanda Post. Reka twibutse gukanda subscribe kugira ngo amakuru yose agezweho azajya kugeraho neza cyane gatanu kuri kagenzi kako. Aho njyewe nivuga kuri izi mikro, reka turaza kongera tugaruke mu kanya makuru arabagezweho. Umaze gukanda subscribe ugakanda like kuri video, kibuka no gusiga utanze igitekerezo cyawe muri commentaire, ako kantu kibuka no gukanda share kugira ngo amakuru abagezwe nk'aya ngaya azajya abasha kuba yakugera kuri bose. Njye niba kuri izi mikro, reka tubaretse turaza kongera tubone mu kanya mu yandi makuru araba agezweho.